thir tu le ngai thatu te thole ni chibai le vek ule ni zan lama inkhel result ngai nom tak soitur om le nuala base lo result deuh te po kan hmuwa Brazil team an chak rama Germany team ro kan mang tha thong chung te chu in soi chhole zoi dorang o inkhel masa zo Brazil le Japan a train bul tran ta ila rampani te kan hria tang khan inkhel tok viau tur le inkhel munom tak ni tura kan be seilok ania kan be seilok ange yen rampani te hian inkhel munom tak an chhop chuak nge he inkhela hian Brazil hian goal sa tum som ni an neya Japan hian goal sa tum nga nei ve thungin ball possession a chung kan rin lok ange yen Brazil team an chung nung zo ka in pass dik konga po chung nung zo kin goal khung konga po awa nei zo ka an tang ta ane so yang in khela mu nom khop mai tir train game atang phat maya first half b ka hian Brazil chun ball an chang tam zo ka rin lok ange ane ma se Japan team hian an thiam dan tak counter an hlo om khop maya chutatang po chung goal khung tange nge yin Brazil team lam hian ball chang tam ma se counter konga chuan Japan team an hlo om zok ane inkhel munom takin Brazil team tan Rafinha chu hliam wangin ain lan theilowa Rodrigo po in lan theilo bokin Neymar po he inkhela hian ain lan lova commentatorin a soidan chun akapa hliam anei ative bok makdang lam ve tak chu ane rampani te NRG Stadium Houston TX anin machona mipui sing ruk sangri jasari somsari pasari amuna pungkho min stadium a hian an khat vek ane Brazil team le Japan te kumliam ta han anloin machon towa hemitum hian first half Brazil in Sydney fain ma an hruaya second half Japan lam hian an le thala goal thum goal nin nena anlo changto khamin no anin machon le masak ber ania tun truma hian Japanin ma an hroi masazoka nena changtu ero Brazil team an nive ta thong Brazil lama hen goalkeeper Alisson Becker chu auma Danilo Marquinhos Gabriel te tlarnunga omen Douglas Santos Casemiro le Bruno Guimaraes baka Lucas Paqueta te chu alaya andinga Ryan anding bokin Matheus Cunha chu forward ta an manga Vinicius Junior po asira atlan le bok Rafinha hliam wangin Ryan hen mun achanga a tan chuan Rafinha hliam hi alomum phian tura ngai tepo ani hialang chu inkhela munam kan ti kha first half Japan lam hian sikhat fain ma an hruaya goal masaber hi minute somni pakona kan muwa dinglama Danilo an ball pass sol zavin a ball pass sol hi poi hleya sano chun ball hi lo la chatin chak takin atlan puya Casemiro chun awum phak lo hle ani hian ball chak taka tlan phei pu hian box pon hret a train goal a pet ngala veilam kila le shulin ball a pet phaya a goal moi hle veilam kila goal ban fulo tok chen a lir lu ta sikhat fain Japan hian ma an hruai ta ane hemi nu hian first half goal dang alu bel zui lova Brazil team ro an khel tha hle chuti rual chuan Japan tlar hnung te pon fak an phu hle bok ane minute somnga paruk nai ro goal alu ta thawa veilam sira Vinicius Junior ball tlan lu pui tha tak chu ahnunga Gabriel tan pele tin ani hian molaya ball avor phei ngala Casemiro chon nai set sota tawlu tin an sipur asuta mizo mi puite po kan thom a tha hle hemi nu hian rampani te in Norton a hmu noma Brazil team lo om zokin golero kan hmu bel mai lova extra time an khel arinom man ma se minute som ko parukna dinglama Ryan ball thataka tlan lu puhin alaya Bruno Guimaraes tan ape phei ngala ani hian rangzetin box chunga ding Japan defender pahnih ten an ven Martinelli tan ball ape phei ngala Martinelli hian Japan defender te ti boy ma in dinglam kila a throi zau Suzuki chon lo tokkoi zo ma se goal ban apera gola alut zui ta tho
goal ni goal khatin ma an hruai ta ane he inkhela hin chance dang po kan hmunuala minute somthum pathum na Vinicius Junior an veilam sira ball tlan lu puyin goal shot thatak aneya Zion Suzuki an alo dan sak minute somni pakhat na po Matthews kun ha free kick ahlo leya ma se gola lut talem lovin minute somni pangan ta po Lucas Paqueta goal shot chu thatakin Suzuki an adan sak bok second half a po hian minute somruk pariat na Vinicius Junior an Japan defender Tomoyasu Taiguchi mai baka sanote abum goal vek nuwa box chunga dinglama ball apet phaya mase Zion Suzuki chun lodan per sakin goal ban tepo apera hi Brazil tan chun awiyum leyang ball per hi rayan chung goal apo apet zui leya mase ball kal hi athok chok ta thung ane minute somriat pariat na po Vinicius Junior ahlo le leya mase goal airo an khung talem lo ane inga po chunita se Brazil team hian goal ni goal khatin hne na an chang zui ta ane hein khela hin inkhel pumpuya Brazil hian 62% vel ball an changa Japan hian 38% ball possession an nei ve bok goal shot hi Brazil hian an nga khop me tir kan soita kang khan an ngam le maya ma se lo tak te soitur ha atam lo le thong Rico Tharlama hian lut vele taila Gabriel Martinelli an goal khung khan World Cup knockout match 90+ minute goal khung le masak ber aniya sangni sompariat khan Nasir Chadni chon alo khung to ane Carlo Ancelotti hi Brazil manager hian World Cup knockout match achak masaber aniya Real Madrid acho san nuwa Brazil team champion pui thei turin hun tha anei mek Ryan hakum son pokomi aniya Rafinha ain bul atrana Brazil tan World Cup knockout stage a start thaino pang ber pol aniya sangha jako somnga pariata pele nuwa ane ten Vinicius Junior kha group stage match pathuma goal akhung veka khami kha thil ropui tak ni hian mase ni zanai ro thil atidang lamta goal khung lo kha aui leyang Japan nen an het ru heta hian 3-2 aniya kum liam ta October thla khan ane Brazil team hian phuba an la inela puitling zoka nena an chang Zion Suzuki po ha khel tha khop maya safe tumnga ve lai anei thei ane pui ve tak chu ane inkhela zo no hian Carlo Ancelotti chuan Japan team chu fak le maya first half hang kan chi a ya thil chiang ane Japan khan min shrem kan ti thayang an tha khop maya ma se kan player te anin ring to ka Rafinha le Rodrigo te tello ma se theina kan nei je kan lan tir thein ka hria tin asoi Japan team en goal mek tu Moria su poin minute som ko chung chu kan fighta kan ti sham shama amai ro chu awan doi zo ka chanchang omlo theilo ane kan ram tan thei top kan chua kan in chuang kanau te po ka chuang le tin asoi zui bok Tien Japan Tien ne na chang team Brazil hian next round na Ivory Coast le Norway te in ma chhona chak zok an ma chhon le don ane enga po chen ta se han khai khom ta ila Brazil team game a mu nom khop maya chuti ro chan Asia ma tanga khel ranking a sang ber Japan po an fak leya Brazil team khatiang ma an chai theile an ti boy thei kha fak an phu le tin Germany te po lo ne to ngat kha an niya Europa ramtha kan han tiang chi te an ma chhona po record an nei chelova chuti rol chuan Brazil nge te po kan ti thei to hialang chu Brazil an niya an record nei that te po an hmang tangkai chhozela ni zang ge ma po atira hantal boy view ma se atop lama ero Brazil tak kha kan mu zui le ta tho ane Neymar mel kan mulawero apoi khop maya Neymar hi chu a mel mu hi cha kom ve shima Brazil ram phurna petu te po ani hial amai ro chu a ma zan velin alo chena de nge akapa hliam anei tlat maya kha in khela khan a in lan theilo pha ta ane enga po chani ta se Brazil team chu an kal chhole zena tura po an tha chho tura han be sei ta phut ila thange
Brazil team in ke result chu kalsan taila Germany result maktak lama lut vele donang o kan hriat in Germany team hi champion tura ring kai zingami an niya group stage an game to beraro besen phak lo kan ti kha an niya Paraguay lamphei chu group stage an pal tlang hramani kha chung ram pani tein ma chon chu an niya champion tura kan rin kai le thleng sang tur po kan rin lem lo Paraguay te in ma chon ane amai ro chu bese lo tak min barakhai zok thei thil a thleng ta Paraguay lam hian Germany hi barakhai hian mizo mi puite po min barakhai zok maya Paraguay hian penalty peta Germany hi an hne khau mai rampani te Boston Stadium anin machona apmuna mipui singruk sangli za somni paruk an khat veka kalkhom te hian borok po an siam thahle he in khela hian atir lama Germany team an hlo umzo ka ball po an chang tam hle masen nor do tero an tuara minute somni panina Matheus Garalza cross tratak chu Julio Enciso chun aluin atau luta Germany ball an chang tam zo ka hemikara hin counter thutin Matthias ball cross in Julio Enciso chun atau lut ane Strasbourg team tanain lan mek ania Chelsea team player po anitel thomai second half hian Germany team in an ron nor zui vele ta minute somnga palina goal ron khongin goal khung tui tu dang ni loving kai Havertz bok ane Florian Wirtz ball cross moi tak chu kai Havertz in aluin atau lut vele ya tau lut pahnih kan muta ane Germany hian an sipur an sut vele ta hemin nu hian German hian na takin an nor zoya ma se goal dang erawh alubel zui lova extra time khel ane minute za pahnina Germany hian goal an khunga corner atang ball rong kal chu Jonathan ta chon atau luta ma se video assistant referee endikani nuwa anton chu Paraguay goalkeeper Gil laka alo fola goal hi pomsak an ni lo zui ta ane tu mai goal ang khung thei to tak lova chuan penalty manga achak jok zon angai ta heta hian Paraguay an van nei ta jok ane penalty peta hian Germany team lama Jonathan ta chon pet masabirin apet lut lova tin pen goal turangai dang panni ultima de baka kai Havertz ten an thel boka Joshua Kimmich Jamal Musiala le Amiri ten penalty hi an pet lut thong ane apet zinga kai Havertz ultima de le Jonathan ta ten an thel ane Paraguay lama hian Sanabria le Balbuena ten penalty an thel ve boka ma se kana le Garalza mai baka Gomez le Mauricio ten penalty hi an pet lut thunga goalie goal thumin penalty peta awan nei zoka an tangta ane beisei lo tak result mu hian an thompo a thaleya Paraguay lam hian German laka record chetak an nei chu an thai che zui tabok chuti rual chunin khel pumpui thlira erawh Germany team an hlo umzo ka goal shot po nga zokin Paraguay lampo hi hlo tak an ni ve thova chuti rual chun German an van duai hle goal shot tum somni pakhat te meu mai an neya targeta shot po tum sari nehin Paraguay hian goal shot tum sari chau an nei thunga an van nei hle corner po German hian tum som pasari zet an peta pui tak ani bok ma se khel that hi chakna ani ti amai ro chu khel that hi chakna ani kherlo ti chiang tu te po hi chu ani hialang chu record lama lu taila Germany team hi penalty shot out ta an tlom ha sakber ania riat ni riat rok somkwa sangni paruka te penalty a hian an lo chak vek towa Paraguay laka erawh kumina avan duai zoka an tangta ane tin football FIFA World Cup bika upset lian berte zingami ania chanchu Germany hi ranking a somna an ni meka Paraguay hi somni pakhat na omekin aninkar in thlau na hi step somthum pakhat lai ania upset lian tak ane kumsang hazakwa somkwa pahnih nuwa knockout upset lian ber palina ni hin an ron chut tabok Germany World Cup nung te han clear le taila World Cup pathuma a zone in round of 16 an lut talava sangni sompariata group stage sa tlayen sangni somni pahnia po group stage sa an tlaleya
kumina round of 32 a petlak an ni zui le ta ani sangni sompania an champion nuwa knockout match a an na chak mi lo ani an record hi a that thin veite reng nen an tla che zui ta ang reng khop ma ya an champion nuwa be sen phak zui lo char char ani Paraguay lamero in record chetak an nei chuan ron thai chevele ta kum sangni som World Cup quarter final nuwa knockout match an chak le ma sak ber ani ya round of 69 France semo Sweden team chu an ma chhun don ani Julian adjustment hi an ban mai tepo arin oma hetianga Germany team be se phak pui lo ta ka chuan Jurgen Klopp tepo an mamo jok ani ange enga po chini ta se an kal le zel dan tur han ngai to chawila munom chho phian tura ngai ani atlangkum nan Germany team in ball an chang tam zo ka corner po an chui tam ma se kan soi photo ang khanin tlarmalam an nei thalo deu emni o ti thei ani ya Paraguay lamero anti sham shama chu chu fak an phuna ani Germany lamero atir chawakan han che thaviu ma se Ecuador an machon chaw tangkhan be sen phak lo ta khop maya tuna be sen phak lo nei ron chun zom le ta zelin kan be se lo ang thil chu aron thleng le ta ane FIFA World Cup a zonin an tlo ma tuna record setak an nei chu an mang chun zom ta zela round of 16 an lu theilo ani deuh ber mai Germany team hi ron comeback chawle thei tura han be se ta photila a thange tundin hmuna Netherlands le Morocco te anin machon meka first half anin draw mek ani hami bi ka hachuna kina shan te pun kan ron tar lang le tura ngai ta ila inkhela munom chauze la jing lama te po ron dale zel kan tum don nia clear tu te ka channel min ngai lut chak thina in chunga lom thu ka soi tak meu ani